twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, mukomeze mugubwe neza. Ni Gisenyi Komisiyoneri, muravugana n'uwitwa Gadi. Ahantu tuje kubereka ni ahantu muri quartier nziza. Imbere yacu harimo Delano Motel. Nabanza yibereke. Tugarutse hino turahita tubona amazu adukikije. Dukomeza tubereka iyi nyubako nziza, nyubako iri mu kagari ka Rukoko, umudugudu w'Isangano, ikora ku muhanda kuva hano kugera ku karagiro rya Byahi harimo nka metero 900. Kuvuga ko ikilometero ni kinini cyane kuva kuri kaburimbo kugera aha turi. Tuje kubereka iyi nzu ituzuye igurishwa amafaranga miliyoni 50 z'amanyarwanda. Gusa muri izo miliyoni nyirayo arayirangiza neza, agashyiramo amakaro hose, amarangi ndetse n'ibindi bibura, akaguha inzu yuzuye. Karibu tubereke ibigize iyi nzu. Iyi nzu ifite ibyumba 4, salle de bain 2, salon na salle à manger, ikagira parikingi y'imodoka hagati y'imwe n'ebyiri. Muri make imodoka ebyiri nziza z'amajipe zaparika aha hantu. Muduhamagare kuri 078 300 8755. Reka tubereke hanze no muri salo, hanyuma tubereke n'ubuso bwose bw'inyuma. Murabona ko atangiye kuyimastika. Aya makaro bari kuyashyiramo uyu munsi. Imbere dufitemo plafond ya rangete, kandi plafond ya rangete iri mu byumba 2, ahandi hose ni plafond isanzwe. Hanyuma rero aha hantu ni heza. Umuntu ushaka gutura mu nzu yabonye uko yubatswe naza aha hantu. Nucikwa urasanga bayitwaye. Kuri miliyoni 50 uraza utware aha hantu. Mutwandikire ku mbuga zacu, mukore iyo bwabaga. Turabakunda cyane kandi tubifurije guhirwa mu byo mukora byose. Ibihe byiza.